teman-teman, Akila mau nyanyi dulu. Ya, mau nyanyi apa nak? Cicak-cicak di dinding. Ya, mau cicak-cicak di dinding? Apa balonku ada 5? Oh, balonku ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Apa? Lah, nggak jadi dong nyanyinya. Cicak-cicak, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Hore, hore. Di mana horenya? Hore. Dadah, dadah teman-teman. Dadah teman-teman, di mana? Di mana nak? Dadah teman-teman. Sini. 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 Iya sini. Iya sini. Ah, jatuhin deh. Orangnya ngumpet deh. Sini nak. Oh ya. Sini. Dibuka. Mau dibuka. Mau ngapain? Oh, ya Allah. Gimana? Udah dulu ya teman-teman. Gimana? Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Huwaina and Family ya teman-teman. Dadanya di mana? Dadah dulu. Adep sini no. Dadah semuanya. Dadah.